Pinangunahan ni Sangguniang Panglungsod Member Dr. Ana Catherine Nagtatalaan ug SB Member Maria Rosentasa ani ka 43 nga sesyon ng Sangguniang Panglungsod ng SYUDAD ng Borongan nga gindumara SESYON naglabay ng adlaw. Ini nga sesyon ng KONSEHO GINPARIG-UNAN ang proponer nga ordinansa ng titulo, an ordinance regulating the selling, dispensing, and retailing of medicines by Sari-Sari stores and other similar retail outlets sa ginduson Committee on Health and Sanitation nga Chairperson ni SPM Nagtatalaan. Samtang ang naging proponer nga ordinansa, an ordinance declaring the Borongan City Hymn as the official hymn of the City of Borongan and requiring all local government offices, public and private educational institutions and organizations within the city to sing or play the said hymn during flag ceremonies, official programs, and other appropriate public gatherings. In pagtatalakayin at konseho second reading ang mastered nga sesyon, ini nga proposed ordinance ni gindudusoy Committee on Tourism, Culture and Arts sa Chairperson ni SPM Dasa. Ginrefer ang Committee on Women, Children and Family Relations nga Chairperson ni SPM Attorney Kathleen Kainday, ang naging proponer nga ordinansa ang titulo, an ordinance prohibiting acts of online sexual abuse and exploitation of children USAID in Borongan City with corresponding penalties. Thereafter, providing a supportive environment for the survivors and providing funds thereof. Ngan request ang City Cooperative Office nga mag-aprobar ang konseho in resolusyon nga magpaparigan in civil society organization CSO accreditation at the Binobo Community-Based Resource Management Association at Barangay de Binobo, SYUDAD, Borongan, and refer ha Committee on Labor, Livelihood, Cooperative Development, People Empowerment and Participation na Chairperson SPM Glyza Chu. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.